Welcome to Isinamuva Tutoring, part 3 we-DNA, the code of life. Sizokwenza i-protein synthesis. I-protein synthesis is the process in which proteins are made. Ama-proteins amanye ama-nutrients esiwathole ekudleni. Njengokuthi mhlambe-ke siyazi ukudla kunama-carbohydrates, ukudla ama-fats, ama-nutrients-ke ngokuhlukana kwawo. So nama-proteins amanye ama-nutrients. Umzimba uyakwazi ukuyikhandela ama-proteins awo. Okuwukuthi-ke umzimba usebenzisa lawo ma-proteins ukuthi-ke ukhande noma ukhulise ama-organs asemzimbeni-ke ngokuhlukana kwawo. Depending ukuthi-ke kudingeka yiphi type of protein ukuthi yokwenza umsebenzi onjani emzimbeni. But-ke umzimba kuyawadinga ama-proteins azodliwa uwe ukuze kuzothatha lawo ma-proteins ozowadla wena uwahlephule uwenze ama-building blocks and then bese wona ukhanda ama-proteins wawo-ke owadingayo umzimba. Uyazi-ke mawusaseyingane noma-ke kuyashiwo ey'nganeni ukuthi dlana ukudla khona uzokhula. Ingoba vele kuyaziwa ukuthi ukudla kuyamenza umuntu ukuthi ekhule. Enye-ke indlela-ke ukudla kwenza umuntu ukuthi ekhule lokho ukuthi mawudla ukudla kunama-proteins, lawo ma-proteins lawo uzofika emzimbeni esiswini-ke mayidigesteka kube ukuthi-ke broken down into ama-building blocks-ke okukhanda ama-proteins okuwukuthi umzimba uzobe usebenzisa lawo ma-building blocks ukukhanda-ke ama-proteins azobe edingwa umzimba. I hope niyayithola leyo nto leyo. Let's say for example mhlambe nayi i-chain esiyibiza nge-protein mhlambe. Let's say i-chain ekanje. Let's say le chain lena iyi-protein. Uyayidla-ke mhlambe from ukudla-ke le protein lena mayifika-ke phakathi kuwe-ke emzimbeni lokhu kudla okudlayo kunama-proteins kuzoba broken down uthole manje sekuhlukene-ke lama-building blocks-ke lawo manje ama-proteins asehleli-ke ngale ndlela manje emzimbeni. I hope niyayithola leyo nto leyo. Umzimba-ke wona kuzoya ngokuthi udinga ini-ke la. Let's say udinga lona, udinga lo ukukhanda a specific protein. Uzobahlanganisa-ke laba bebe-connected-ke nabo ngendlela yabo emzimbeni wakho bese kukhandeka leyo protein leyo oyidingayo. But-ke ukuze kukhandeke i-protein eyi-1 kudingeka-ke ama-pieces amaningi, ama-building blocks amaningi e-protein bese likhanile yaphuma-ke i-protein. So khuluma ngalawo ma-building blocks ukuthi abizwa ngani lawo ma-monomers of ama-proteins. Ithi siyibheke-ke i-process-ke yokukhandeka kwama-proteins. Okokuqala-ke ukuze kukhandeke ama-proteins kunama-processes awu-2 enzakalayo noma kunama-stages awu-2 of i-protein synthesis. I-stage sokuqala sibizwa nge-transcription. I-stage sokuqala sibizwa nge-transcription. I-stage sesi-2 sibizwa nge-translation. Bese ku-translation leli gama-ke lithi translation ukutranslate-ke ukumova into noma ukushifta into from one point to another. Ngicabanga ukuthi niyazi-ke from i-maths kulaba benza i-maths khona i-translation okuwukuthi i-graph uyakwazi ukuyi-translate for example 2 units to the right. Okusho ukuthi-ke nayo kwi-translation lana kusuke ku-translate-wa something noma kusuke kuthathwa something mhlawumbe isuswa la ilethwa la. Leyo process ibizwa nge-translation. Kubalulekile ukuthi nazi-ke ama-definition amagama ezinto before nizo-understanda ukuthi kahle kahle kusuke kwenzakalani. Sikhulumile-ke nge-animal cell. Kwi-animal cell sibe ne-part okuwukuthi-ke ibizwa nge-nucleus. Okay. Sithatheni ngokuthi la kukwi-nucleus. Konke la kukwi-nucleus. I-nucleus yethu yonke le phakathi kwi-nucleus. In other words la sikhuluma nge-nucleoplasm. So this is the nucleoplasm. And then sithatha ngokuthi-ke le part lena of i-nucleus lena i-nuclear membrane. Okusho ukuthi is the outer part of i-nucleus. I-nuclear membrane le. And then lena imbobo lezi lama-passage lawa ama-nuclear pores leza imbobo zokuphumela ngaphandle kwe-nucleus. And then sithi-ke le part lena-ke kukwi-cytoplasm. Remember ngaphandle kwe-nucleus kukwi-cytoplasm. So konke la kukwi-cytoplasm. Uyakhumbula futhi masikhuluma nge-animal cell sike sakhuluma
nge-organelle okuthiwa i-ribosome. So lena ke yiyo-ke i-ribosome le. Sizothi i-ribosome yethu-ke le. Ukuze ni-understande ukuthi ama-proteins akhandeka kanjani kumele ni-understande zonke lezi zinto lezi. Into eyenzakalayo ukuthi-ke ngizoqala mhlambe ngichaze in words, angizukubhala kodwa phansi ngizoyisho nje in words ukuthi kwenzakalani kwi-transcription. Ngiqala nge-transcription. I-transcription-ke iqala ngokuthi-ke remember na i-DNA iphakathi kwe-nucleus. I-DNA is the code of life. Seliyabuya-ke leliya gama lithi i-DNA is the code of life. Remember ngithe lo code of life usho ukuthi i-DNA iphethe information nge-life. Buka-ke ama-proteins siwakhandelani ukuthi sikhulise ama-organs emzimbeni noma mhlawumbe ukuthi-ke esebenze ngendlela asebenza ngayo ama-proteins ukuze sikhule, angithi sisho kanjalo. So yini understandayo-ke noma yini understandayo ukuthi umzimba udinga ini? I-DNA, ngoba i-DNA yiyo ephethe i-code yempilo ukuthi impilo siyikhanda kanjena kanjena kanje. But i-DNA ngokwayo ngeke izikwazi ukuphuma ngaphandle kwe-nucleus ihambe lapho khona-ke okukhandwa khona ama-proteins azokwenza ukuthi impilo-ke ikhandeke noma-ke ezokwenza ukuthi ama-organs ekhandeke if usifuna ukukhanda ama-organs noma ukuwakhulisa. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kuzokwenzakalani-ke? I-DNA-ke izozama ukucreate noma izozama i-DNA ukuthuma i-messenger. Remember sike sakhuluma ngokuthi kune-messenger RNA. Mawuzokhumbula kune-mRNA. Ngase ngithi mina lo mRNA umele i-messenger RNA. Okusho ukuthi in other words kune-RNA eyisithunywa. Le RNA lena-ke ithunywa i-DNA ngoba yona i-DNA iyazi ukuthi kumele kukhandwe ini, kodwa ngokwayo ngeke izikwazi ukuyiphumela iyokhanda leyo nto. Kumele ithume isithunywa okuyi-messenger RNA. Okusho ukuthi-ke kumele kucreate-ke i-messenger RNA bese iyaphuma-ke yona-ke outside nucleus through ama-nuclear pores i-messenger njengomuntu othunyiwe isithunywa iye kuphi? Kwi-site of protein synthesis lapho kukhandeka khona ama-proteins. I-transcription-ke igama laleyo process leyo. Kwenzakalani-ke? DNA molecule unwinds. Kusho ukuthi manje isizama ukukhopha i-information. Remember yiyo angithi ephethe i-code of life, yiyo ephethe information. Izokhopha-ke i-information to i-RNA bese leyo RNA igama layo kuzoba i-messenger RNA. Kwenzeka kanjani? Number 1, DNA molecule unwinds. Weak hydrogen bonds break. Uyabo kwenzeka ngazuthi kwenzeka i-DNA replication but akuyona. Uzobona ukuthi akuyona kanjani. 1, DNA molecule unwinds. 2, weak hydrogen bonds break to form 2 separate strands. One strand acts as a template. Uyabona umehluko kwi-DNA replication 2 ama-strands ebe-acta as a template. Lana kwi-protein synthesis, kwi-transcription specifically, one strand acts as a template. Why kusebenza istrand esiyi-1? Ngoba vele sidinga ukucreate one strand okuwukuthi mRNA. Vele ngokwe-nature i-RNA iyi-single strand. So kusho ukuthi sidinga only one template to create a complementary strand, strand esiyi-1. I hope niyayithola leyo nto leyo. Nayi-ke i-mRNA isi-attachile kwi-ribosome. Remember i-ribosome is a site of protein synthesis. Okusho ukuthi-ke njengoba i-mRNA inama-nitrogenous bases akanjena, remember iwakhande i-user i-template from i-DNA, angithi uyakhumbula. Kanjalo-ke igcina-ke manje isizoyi-attach-ke lana. Into eyenzakalayo ukuthi-ke la kwi-cytoplasm ngaphandle kwe-ribosome le e-existayo kunana ma-RNA, lawa onke ama-RNA. Lama-RNA lawa abizwa ngama-tRNA. Uyakhumbula ngithi kuma-types of ama-RNA bekhona ne-tRNA. I-tRNA lo T umele ubani? Utransfer. Ukutransfera-ke ukumuva-ke into from one place to another nakhona. Njengokuthi uma ngikutransferela imali ngiyayisusa kwi-account yami ngiyiletha kwi-account yakho. Okusho ukuthi nalama-tRNA angama-transfer RNA atransfera ini-ke wona ama-monomers wama-proteins noma ama-building blocks wama-proteins. Ama-building blocks wama-proteins abizwa ngama-amino acids. Okusho ukuthi-ke each tRNA carries a specific amino acid. Kune-amino acid ekhona lana
kanjalo nala kune-amino acid futhi ekhona, kanjalo nalana kune-amino acid futhi ekhona, kanjalo nalana kune-amino acid futhi ekhona, kanjalo nala kune-amino acid ekhona. Each tRNA ngithi lawa ama-tRNA yangithi. Each tRNA carries a specific amino acid. Njengokubona le amino acid ingafani nale amino acid, ingafani nale amino acid nale. I-amino acid ilento esetshenziswayo ukubuilda iprotein. Okusho ukuthi mawudla njengoba kade ngichaza, mawudla ukudla okunama-proteins, lawo ma-proteins azoba broken down into ama-amino acid. And then lawo ma-amino acid-ke emzimbeni azoba carried by lama tRNA okungama-transfer RNA. Umsebenzi walama RNA ukwenza njani? Ukutransfera phela lawo ma-amino acid mawukuthi ayadingeka-ke ukuthi eyokhanda-ke lawo ma-proteins adingwa umzimba. Let's say mhlambe-ke le tRNA, remember tRNA ukusho ukuthi nama-nucleotides, ukusho ukuthi nawo ama-nitrogenous base. Let's say mhlambe kune-nitrogenous base ewu-UAA. Let's say lona unobani? Uno-UAG. Let's say lona unobani? Uno-CGC. Let's say lona unobani? Uno-GCU. Let's say lona unobani? Uno-AU. So lama RNA lawa aphethe ama-specific amino acids azoba attracted-ke according to how they complement lama nitrogenous bases akwi-mRNA. Ngizama ukuthi-ke ngalokho, let's say u-amino acid 1 lona, amino acid 2 lona, amino acid 3 lona, amino acid 4 lona, amino acid 5 lo. Le i-messenger RNA isithunywa, ithunyiwe ukuthi izokhanda iprotein. Iprotein likhandwa yini? Ama-amino acid. Okusho ukuthi amino acid 1, 2, 3 no-4 no-5 maye behlangene bakhipha iprotein. But-ke angeke ngokwawo lama tRNA ehlanganise lama amino acid lawa ngoba wona awanayo i-code noma awanayo i-information. Remember i-code of life isuka la kwi-DNA, since sithi DNA i-code of life. Okusho ukuthi information ngokuthi ama amino acid kumele ehlangane ngayiphi indlela ilapha kwi-DNA. Kodwa i-DNA ngeke isuke yona ize la kwi-site of protein synthesis bese ibiza lama amino acid. Kodwa izothumela ini? I-messenger. Okusho ukuthi-ke kuzomele i-mRNA ikhophe i-information from i-DNA bese iyaphuma-ke izoyi-attach-a njengoba isiyenzile. Njengoba kanjena nje i-mRNA ino-AUU, GCG kanjalo. Ingoba iyithathe kuphi? Iyithathe from i-template efomekile la mayi-unwinder separator ama-strands. Angithi uyakhumbula. So le information le yi-information ezo-attractor ama-required amino acid. Ngeke i-attracte noma iyiphi amino acid njengokuthi ngaletha u-1, u-2, u-3, u-4, u-5. But kuzoya ngokuthi imi kanjani yona la, imi kanjani yona la, imi kanjani yona la, imi kanjani yona la, imi kanjani yona la. Khona izo-attractor ngokukomplementana-ke if bayakomplementana nge-order efanele. I hope niyayithola leyo nto le. Okuwukuthi-ke kusho ukuthi-ke sizothini-ke thina sofike sibheke lana ukuthi okay, le 3 lena from i-messenger RNA u-AUU. U-AUU uphera nobani? U-AUU uphera no-UAA. Okusho ukuthi la kuzozi amino acid number 1. I hope niyayithola leyo nto le. Kuzozi amino acid number 1 lana izolethwa yini? I-transfer RNA. So i-transfer RNA umsebenzi wayo ukutransfera ini? I-amino acid. If lama nitrogenous bases ayo ayaphera nama-nitrogenous bases ala, kanjalo kuzokwazi ukuyiletha i-amino acid edingakalayo. Angithi uyabo, kusho ukuthi lo ngempela i-messenger RNA iphethe information ngempela ngoba iphethe lo okuwukuthi-ke angeke attracte lo, angeke attracte lo, angeke attracte lo, angeke attracte lo, kodwa uzo-attracta lo. Okuwukuthi iyona amino acid ebidingeka-ke ekuqaleni ukuze sikhandele protein le ekhandwayo.
ngokwabo laba bebengeke beyazi yonke leyo nto ukuthi kumele bephere kanjani noma kumele belethe ama-amino acids ngayiphi order. Ngobani? Abanayo i-code from the code of life ngoba bona bebevele bengaphandle kwi-cytoplasm, kanti lo i-message isithunywa uthunyiwe uphethe nayo i-information ezo-attract-ke the relevant amino acids. I hope niyayithola leyo nto le. Okusho ukuthi lona uzo-attract unumber bani-ke lona njengoba ewu-G CG kusho ukuthi kuzomele attract ubani CGC okusho ukuthi unumber 3 uzoletha u-amino acid number 3. Angithi uyayibona-ke i-order yakhona ihambe kanjani. Kanjalo futhi lona uzoletha unumber bani ubani yena u-A U C. U-A konje uphera nobani no-U and then u-U uphera nobani no-A, u-C uphera nobani no-G kusho ukuthi uzoletha u-amino acid number bani number 2. Kanjalo futhi lona uzo-attracta i-amino acid according to how ama-bases akhe engakhona u-CGA. CGA uzophera nobani, u-C uphera nobani no-G, u-G uphera nobani no-C kusho ukuthi kuzoza unumber bani number 4. Angithi uyayibona le order lena ayikho specific ukuthi u1 u2 u3 u4 but ihamba ngendlela ehamba ngayo according to lama nitrogenous bases. Kusho ukuthi lo uzo-attract ubani-ke u-AU kusho ukuthi uzoletha unumber bani unumber 5. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kusho ukuthi ama-amino acid azolandelana ngale ndlela-ke le. Mayiselandelanile ngale ndlela-ke kusho ukuthi sesinama-amino acid-ke ahlangene kodwa-ke kuzomele be-connected by i-bond okuthiwa i-peptide bond bese-ke kufomeka into okuthiwa i-protein. So lana kunama-bonds awu-2 esikhuluma ngayo. Kune-weak hydrogen bond okuwukuthi-ke yona i-connect ama-strands e-DNA yawu-2 and then kube khona i-peptide bond e-connecta-ke yona ama-amino acid e-protein ukuze kufomeke i-protein. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ngicela ukukhuluma-ke ngalama nitrogenous bases lawa asehamba nga-3. Njoba wazi-ke khona iy'ngane ey'ngama-twins okuwukuthi-ke ihamba nga-2 lezo y'ngane lezo. Khona-ke ney'ngane ey'hamba nga-3. Iy'ngane ey'hamba nga-3 zibizwa ngama-triplets. So umuntu mayezala iy'ngane ey'hamba nga-3 ibizwa ngama-triplets. Lawa-ke ama-triplets nawo ngoba ahamba nga-3 lawa ama-nitrogenous bases kodwa lama-nitrogenous bases ahamba ngabani nga-3 so abizwa ngama-triplets, nitrogenous base triplets but-ke vele sithi ama-base triplets umyeke u-nitrogenous base. So onke-ke lawa ama-base triplets, ama-base triplets, ama-base triplets, nitrogenous base 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 triplets, kanjalo kanjalo. Kodwa ama-nitrogenous base triplets akwi-tRNA okuyi-transfer RNA anegama lawo eli-specific. Kanjalo nama-nitrogenous base triplets akwi-mRNA anegama lawo eli-specific. Ama-base triplets wakwi-messenger RNA abizwa ngama-codons. Kufana nokuthi code on. There's code on le base triplet. Okay, ngisazama ukubambisa-ke lana amagama ama-base triplets. Ngithi mina lawa akwi-messenger RNA abizwa ngama-codons. Kulula mhlawumbe ukuthi ungayibamba kanje. So ngithi mina ama-base triplets akwi-mRNA abizwa ngama-codons. Ama-base triplets akwi-tRNA wona abizwa ngama-anticodons. Lo codons lona mthatha ngokuthi code on. Remember i-DNA is the code of life angithi. So i-messenger RNA isuka vele khona kwi-code of life okusho ukuthi iphethe i-code. Sengibhala u-light la yazi na kwi-online class i-online class ebengiyenza bengibhala u-light instead of life mangifundisa lento. Okay. Ngithi mina i-DNA is the code of life. Okusho ukuthi iphethe i-code ye-life. And i-messenger RNA isuka khona kwi-DNA ikhandwe ngayo i-DNA the code of life. So kuyayenza ukuthi kube ukuthi ama-base triplets wakhona ama-code on as if there's a code on
these base triplets. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. And then laba ama-anti ngoba bona bangaphandle vele kwe-nucleus abahlangananga ne-DNA okusho ukuthi bangama-anticodons ngoba banayo i-code. Yikho phela ngithi mina abakwazi on their own ukuthi bevele besuke laba bangama-anticodons abanayo i-code yokuthi sizokhanda yiphi protein. That's why bekwazi ngokwabo ukuyisukela beyihlanganele bethi okay awuthi sihlangane kuzohlangana ama-amino acids ethu bese kukhandeka i-protein ngoba abanayo i-code on bangama-anticodons. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi-ke lokho. Okay. Mangichaza-ke i-transcription ne-translation-ke in words ngeke ngize ngikubhale-ke lokhu phansi njengoba kade ngenza kwi-DNA replication ngizokusho nje ngomlomo kulula kodwa ungathatha imemo ucheck ukuthi bakusho kanjani. I-transcription point lokuqala DNA molecule unwinds and then weak hydrogen bonds break to form two separate strands noma to form two DNA separate strands. Bese-ke one strand is used as a template to form a complementary mRNA strand using free nucleotides from the nucleoplasm. And then mRNA leaves nucleus through nuclear pores and attaches itself into the ribosome. Siye ku-translation. I-translation-ke iqale ithi-ke each tRNA carries a specific amino acid. Okuyiqiniso nang amino acid 1, 2, 3, 4, 5, 6 and baphezu kwama-tRNA. So each tRNA carries a specific amino acid. Izwake. When codons on the mRNA matches the anticodons on the tRNA, lokhu kuphera kade sikwenza, the tRNA brings the required amino acid into the ribosome. Ngithi mina kuleli point leli when codons on the mRNA matches the codons on the tRNA brings the required amino acid into the ribosome. Lapho phela okukhandeka khona ama-proteins angithi. And then the amino acids become attached by a peptide bond to form a required protein. Usuqedile. Kuyenzeka kodwa uthola ukuthi njoba sithi thina when codons on the mRNA matches the anticodons and then tRNA will bring the required amino acid into the ribosome. Kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe ama-codons kwi-mRNA yes ayilento ayishoyo but i-amino acid kuvele kuze e-wrong kusho ukuthi kuze i-tRNA e-wrong ilethi amino acid e-wrong. Leyo nto leyo ibizwa nge-mutation. Okuwukuthi-ke leyo nto inga-resulta-ke ekutheni-ke kufomeke i-protein engekho required. Niyazi-ke leyo nto leyo kubalulekile ukuthi niyazi. Siyabonga kakhulu. Part elandelayo kuzoba u-part 4 okuzobe kuyi DNA profiling.